Thank you. Ninyo sa among adventure sa bukid sa Carmen, kauban sa kong mga baya ug akong igagaw. Gikan sa pagsabungan ni larga mi hantod naabot mi sa Eskinas Kanduman. Kay naghulat man among igagaw nga sigaw Ramil. Grabe gyud ka aligre sa among biyahe. Kay pulos pasiaw among mga istorya pirmi. Pag-abot na mo sa Gubiaw nagpatubil sa mi. Kay mao mo gyud labing importante kinahanglan andam ta pirmi. Hangtod nga naabot na mi sa Grand Mall Liloan. Alang day sa inyo kahibalo sa among lakaw ron. Kasal day sa kaliwat na mo didto sa Carmen. Pero sa tinuod lang wala gyud mi magkailhanay nila ani. Kagagmay pa man gud pag biya na mo didto sa Masbati. Kay nanawag mo gud ilang papa didto sa Masbati nga kami lang daw nga kaliwat diri patambong. Kay di daw sila katambong kay naasad sila mga obligasyon. Tungod kay wala gyud may mag-ilhanay ang purpose sa among pag-adto dili kaon kundi ang pagkita sa mga kaliwat. Hangtod nga naabot mi diri sa lungsod sa Carmen. Nihunong mi diri sa metro kay ingon man sila nga nay mosugat nga tao. Ang problema lang kay wasan mi kaila. Amo na diri siyang nasugatan. Maayo na lang kay nitawag siya sa akong igagaw. Ingon siya nga pasundon ra mi sa ilang gisakyan. Tabi na mo og duol ra unahan ra sa eskina. Perti man dayong layo sa una nakaari gid mi diri kay naa mo diri sikat nga suruyanan nga sa pare. Tungod sa kalayo sa mong biyahe, serious na akong mga kauban diri. Sige lang mi padayon sa mong biyahe. Enjoy kay mi sa pagtan-aw sa mga view. Gawas na bugnaw, overlooking pagyud kaayo. Dili gid tiaw ang ilang gipuy-an kay gawas nga layo na pagid diri sa kabukiran. Pero ako'y papilion mas ganahan ko mopuyo diri. Gawas nga presko ang hangin, layo pata sa pollution. Hangtod sa kalayo sa mong biyahe naabot na gid mi diri. Abi ra na mog daplin ra sa kadalanan pero niingon among guide nga motungas pa mi didto sa kabukiran. Diha ra day mi ni parking kay niingon man sila nga dili na pwede madaang sakyanan. Ug diri na nagsugod ang among adventure. Aligre kay mi nagtungas kay abi na mogduol ra. Aligre kay mi sa among paglakaw kay nindot kayo ang view unya bugnaw kayong kakahuyan. Dayon lang gid mi sa paglakaw kay ingon man sila nga naara diha sa unahan. Hangtod naabot mi sa gisakyan sa among kauban. Siya day ga-guide namo. Iya day giatras sa pagsaka aron madul-duol ra ang paghakot ang iyang dala. Kay nangumpra man siya disigi kan amo na lang gitabangan. Sige migbaktas padung sa bukid pero wala gi may balay nga naagian. Grabe diri pirabuyag bisag tigwang abtik pa man. Tanawa lang ninyo ang agianan kung kakuyog pa mo. Grabe lingaw gid mo kaayo. Sige pa migkataw-anay og binuangay kay kung naay magpahubog-hubog maligid gid padung sa ubos. Grabe ang dalan nila di kabatuon niya. Grabe sad katungason. Dinhi nakita na ko mga kauban nagpahuway sa ilawom sa mangga. Sige pa sila katawa-katawa pero nag-abot na day ang ginhawa. Di mo gud lalim mong tungas ka nga naagig kay dala kay siguradong yung halhal ka labi na jud sama sa mua nga dili kay mi anad ring dapita. Sus grabe gid puy-an ring dapita kay ug dili ka maanad maluya gyud ka. Nalipay na day mi kay nakakita na mi diri og balay. Nahibulong mi mingaw man kayo kay dili pa day tumao. Mao tong nitipas na sad mi og dalan hangtod maabot mi sa among padulungan. Tan-awa lang ninyo unsa ka bakilid ang dalan. Hinuon anad ta sa adventure sa kabukiran kay probinsya man sa datong gidak-an. Ambot og mauban ning dalan among giagian nga pulos man kabatuan. Bisag nagpasaan tag tubig bugat atong dala, sige ra gyapon ta og video aron makakuha ta og nindot nga view. Ug dinhi sige sa video akong igagaw kay nag-vlog man sini sama nato. Shout out din ni Ramil Kabatanya Laut Friend. Sige ra ta og video aron dili halata nga naghalhal daeta kuno. Tanawa ninyo unsa kanindot diri ang view, overlooking kaayo. Kay naam ta babaw sa buntod. Ug dinhi sige silang istorya kay gisugat mi sa kaliwat nga usa. Pasalamat gimi kay duol na lang kita mo anang balay sa unahan. Mao na diha among anhaan. Ay sa pusa naabot ginamo ang kinababuan. Dinhi sige ra gyapon ta og video. Giwala lang ginato atong kauwaw kay bisag daghang mga tawo. Unsaon maunom ni ang atong trabaho. Kanindot gid diri overlooking gyud kaayo. Kusog pugid kay hangin, bugnaw pugid kaayo. Ug dinhi kanya-kanya may og pwesto. Nangita mig kalingkuran babaw sa mga bato. Sus kanindot gid diri gawas nga hangin lantaw pugid kayo ang view. Nasa diri daghang mga tawo. Kung lang sad mi moduol kay wa sad mi kaila. Hangtod nga niingon among kaliwat nga musakak kay maniud to na. Abi na mo humana ang kasal pero wala pa man sila kagikan. Mao day gamay ra ang tao kay tuwa man day naghuwat ang uban sa simbahan. Nag-abot na mo diri sa baba nagistorya-istorya sila papa sa bana sa kaslunon. Kawa man tay labot sa istorya diri mag-video lang sa ta. Hangtod na nisinya sila nga mga ona. Ngaon na sa ekonomi kay wala pa man naabot ang gikasal. Siyempre kay mga on lagi di lang nasa dato i-video. Pag humanatog ka ni tuyok ta sa luyo. Butangan nila og hagdan kay pasaka ko ng limonsito kay naa ko mga ayo. Siyempre kay mao na atong ampay saka dayon ko. Grabe ginig daghan
nagbunga o mga pulak mong gay kuno. Daghan gid siya kay bunga pero akong kwaon tanan daghan gid kayo siya. Pero siyempre wa sa natuhotdak kay aron na mabilin sa tag-iya. Sus pag abot na ko sa unahan nag-chat naman sila. Perti ginilang katawa kay basig malipong maligi niya kuno sila. What? Nasa niingon ako nga nindot kuno kay view dito sa luyo. Hunang ako din giadto aron ta makabidyo. Lantaw nga diri ang dagat ug ang upon Pag human balik na lang ta sa atong agi. Dinhi galain-lain na ilang purma. Halata nga nalipong na gina sila sa tuba. Klase dayang brand nga giinom namo dire. Pero di na to i-video kay basig mapalda sa mita ani. Nindot day kayo mong pulutan kay kaldiritang kanding. Dinhi ang kumbayaw iro sa iyang itripan. Iyang gihungitan gamit pagid ang kutsara gibutang sa pulutan. Tungod sa mong kalinga, wala na may kabantay. Nga naabot na di ang kinasal. Dito sa unahan, sige pa di sila kinantahay. Pero din sa among tapok, sige ra may kinatawanay. Isig binantayay, kung sa itong maligid, kaya nangalibat naman ng mga dagway. Ug din hiniingon naman sila nga mga una. Munang nanulod na sad may dito pa dong sa kusina. Ug dinhi ako nga gian si Papa nga nag-imot-imot na sad kaya nalipong na siyang giinom nga tuba. Din hidaghan na dayang mga tao pero nagpabaga lang ko sa kung naong siya sigig video. Maawaw baya ako basig ingnon tas mga taong hambugero pero bahala na kay maoro bagin na akong tumo nga mukuyog didto. Ug diri ni kalit lag pakita si Piolo. Ug si Agaw Ramil nga gwapo kaayo. Nasa day akong bayaw nga si Manoy Dindo. Unya kay ako namang turno. Iduol dayon ko aron gisudlan ang plato. Unya kay busog pa man lagi ko. Nikuha ra ko gamay nga inasal ug bihon. Daghan pang gid atog laing sudan pero di naman nato mahurot og tilawan tanan. Mao nang dinhi ni gawas na dayon ko kay uwaw baya kayo dito tan-awon ta sa mga tao. Tan-awan ni sa kadaghan sudan kaniragi akong dala. Nindot kayo mong kaon na mangaon ta ninyo. Dinhi nagpicture-picture na sila. Wa na lang ko mo apil kay wa man ko kaila sa kasagaran nila. Hangtod nga niingon sila nga manguli na daw mi. Og diri lipong-lipong gay akong bayaw nga si Brad Ricky. Nya hangtod nanguli na mi pero nabilin mo day akong bayaw nga si Manoy Dindo. Kay nalingawon siya sa pagpananghid sa mga nagpuyo didto. Unya kay dulugon man kaayo. Na-slide si Manoy Dindo. Kuyawan mangani ko kay daghan ra kay ditog bato. Ambot nga nung dito siya ni Agi. Nga naa maunta sila naglinya diri. Maunang ako siyang gisundan kay kusog ra ba kay siya ni dagan. Ang akong kakuyawan kay bati ra ba kay ang dalan. Sus pag abot sa una na slide na sadwan. Maunang ako gisang gisundan kay nahibulong mi nganong kusog kay siya ni dagan. Tan-awan ninyo unsa ni kabati ang dalan. Ang akong usa ka bayaw ikis-ikis na sad ang nilakwan. Moto akong gidagan o gisundan. Diha akong nakita ng ulo kusog kinidagan. Manang gisundan sa akong bayaw. Kay simbak ko dulhugon ra ba kayo ang dalan. Ambot nga nung dito siya ni Agi. Nga naarman ring dalan. Padong sa sakyanan. Maunang ako silang giingnan. Nga padong si Doy dito sa unahan. Maunang nagdali sa ko pagdagan. Basig ako pang maabtan. Sus diri naam sa ko'y nakitaan. Tinaw kay nga tubig ni gawas gikan sa kabukiran. Mao din nilang gitawag diri nga tubigan. Ug dinhi ato din gitilawan. Nalingaw di ko sa pag-video nalimot ko nga naa day usa na mo kakauban nga ni dagan. Ambot ug iya ra babing gibinuangan pero nakuyawan gid ming tanan kay simbak ko basig mabiyaan. Unya kay nakasugod na mamig padagan. Wa magid si Doy na makit-an. Mao to na naog dasad ming tanan. Amo pangitaon basig simbak ko unsay dangatan. Mao to nagsinggit-singgit mi diring dapita. Sus kay nilili man ang kanding amo na nung gipangutana. Mutong na amin na pangutana, nagsubay ra kuno siya sa dalan. Ambot ug sa iyang hinungdan. Among kakuyawan kay di ba mo tubag og imong tawagan. Among gikuyawan basig nabilin ra dito sa bukid nya naligid. Nya niingon man si Makoy nga naa ra dito sa unahan iyang nakitaan. Pero nagsige lang gihapon kuno og dagan. Di ba ka ni resulta sa gasolina? O iya ra bangin ming binuangan. Layo na gid ka iming naabtan. Sus pagliko kay ako namang nakitaan. Ambot nga no siya sig dagan. Mao to nagsabot mi nga amo ra siyang labyan. Wa ra ba gilingi-lingi straight kay iyang gipadulungan. Ambot kaban tayo nabka na siya na namin siyang luyo. Oscar! Nagdagan! Nagdagan! Agoy! Oscar! Nagiliwan! Oscar! Hindi na siya Carmen kayo. Kuya, mag-resulta sa lantuba dito eh. Grabe! Ang inom nila duha at duway. Ang resulta ng duway. Pre! Pag sila magtuo nga, pinuwi ko ba? Nag-anam ko. Ito, highway Carmen. Okay, resulta. Kapais pa rin. Ingon man siya nga pagkatawa ra. Maayo noon og maahon pero perte na gid namong kuyawa. Taas naman lagi atong video. Thank you kanyo. Oh, God bless.